Jaod bura makathiani Robert Mbui okwayo piny owacho ma pacho ka mondo chak timo nonro mag buche mag ndhicho kaachiel gi nego jo Kenya minego aoyaye, komedo ni timbe ma kamago onego bed ni rumo chutho. Mbui oyango ni ok en gima kare ka jopiny teko bang'e tiyudogi ka githo. Omedo ni thoth oganda manoteki gin jogo eko mane chiwo pachgi kaluwore gi weche maricho mosebedo ka dhi nyime pacho ka. Noloso e sama nochiwo bas ne sikund sekondari ma Kinyau e kaunti ma Machakos. Tuache kuua uzazi wa Kenya hii. Watoto wameuawa wengi sana. Watoto wameuawa sana. Ni aibu kwa nchi kama yetu. Tukiona watoto hata wajafikisha miaka 30 wakiuawa kiolelaolela. Ati makosa ya watoto ni kuuliza maswali. Mnanunua bunduki na pesa imenunuliwa na hao wazazi. Mnatuma watu ambao wanalipwa mshahara na pesa imelipwa na hao wazazi waende waue watoto wao. Mnafikiri wazazi wanasikia vipi? So mimi nataka kusema hiyo mambo ya kushika watoto na kuua watoto holela igome Kenya.